Tasilen tu fa fo ia tu samo nei e no pai no fa la role ma fa ma tonu i lunga wa ia inga le lunga forms ina ia no sila fi fa la tino o malu pe ma fa ma sia tu langa i o bala i le ma pai na o le ma fa ma tonu ma fa tu fa fo tanga leo ma le ni te le requirements e international ia ia o le tele na le ifa ma le ina ga ko requirements o tato requirements e tauna whailau test. If it is swap within 72 hours before boarding. To wawai e le hua whai fo isia turu ia, called pre-departure. Ia, o ne mo muana, o lewa e le fo mea lea tato. Nona lua, e esau medical clearance, e wa US for mai. But I know for my verify a low test. Never point out to see the fears I tell me now. Or moving of a caco foam la for yay. If I know fear too fat as it no semesters. And then find this in me, and then find a pick up forms. Yeah, if only in a yellow variant or matofa or blood test. E pecha e ane o le pasa seren sau e le eise blood test our expire mwhai langa COVID test mo mamao a kui kua koi pe 5 aso talona whai a le patoa talona ia e whaingtatelen tadia mea ia ona awa ai le sawa le variant lewo e wala fo we stadia ono within 24 hours of hanga mo way se yo me tonu na le e na tia vo isa matu tano e le na is fa ya o nga lo sa e is fa ya o nga fa tale matu na la to warning a no va ya ti e pecha ya ne sa fa pe ya te le po ai le fa se dai lo ma fo ana no mana la mal to te fo is fa ya o nga il tato tutuunga ia tato no fai mo le pui ngol tato wa tulu salo po malama ne Mula lo fiona le ausa le tulanga le quarantine mula fiona e te sa no family le tulanga le o le ni so la wo pe complain pa pele longo tuina lato o le la ava tu i le hotel le ya la bani la quarantine alu te mana tu le fa pe e dipende ave o le home isolation so le approve le pre-mail le neighbor pe atu ia pe o tangata ne o hotel sen no foi ale la le pe complain mai o no le la tatu no sa tauna na arts for le ya la to la sala to fina na pe me fina na to ta fa le si te ta ni no si le tulanga le quarantine o tangata ia complain o le fina home quarantine no o tangata ia complain o neighbor so le hotel le fa pesa tauna na asta for ya la to for le tulanga petalia ona le la to tatu no mai le press conference bo le esa no ya o te tatu no le home isolation le sa ma pu le to tsarana na on home isolation nessa fa marcele inga le o hotel so ele ese inga fa pesa I mal le mai nei pas o ngai mo se kiu aku ia e kele hotel so kwa fai pa e mana ko security mai la titi as taimi e o to tele hotel si ave tangata e tu langa tau so fo malo lo le tau ko ne fa ma dia ina fa to ave lo le e tangata ina ua sa waria ele variant le fo na matu tala no le ava tu fo le tu lalo le tai fo no mane e si le lo te fe ni home quarantine ono de polenga e faisi fai no fiena pesi e le new variant I lo le metuaile sa I lo le variant mo le sa eita to le amtang yo inana le o tati ai nei masalo pau tangata lai o fai ngo la ta o pelo home quarantine o diplomats o ta ia mai fa te inga po Australia o e tua fai al compound se kiua uma le pa
Ia fo la ko pum ki te u ma to ya tanga ile mfetso na siton po la vo ya ve ma le te turunga e fa ya la to no pui e te le o pe se I o de na a fa te ma no ya e wa te le to industrial area de ku community ya le na le ye le na a inga ia sa ma fa inga ma na o e o e home quarantine sabe a mai pese consent le ai le fa pe o tu mo ne tu a fa pe tri home quarantine e ka nga qualify the 5 mile radius mai fa ma a wa le fa nga home quarantine mai po o isi a tato fa mai po o sa fa te fa si ma e ta mo fa ya fa la trata ma e fa no fie fa nga renga wa yas ya so e vai po ese me salo tau fa ma ma me ne pa fa ma lo so no ile komiti tu sai fo io al vengo fa io la tama ni tau sang ala fa fesili tu sa o tu la fio ngai chai fo no le o ta o ma ya mai fo di se fa fita uli ile chai mio o isolation po quarantine o tama tani fa na fa pula pula su langa fo ile le o tau fo io le fa fita uli po le meo o complain no fo ma lo va pero no fo po le tu langa ia ai me se fo ia le pa o ile o malanga o le ti lo isi malanga mo mala ya nga fo mo ila tu le fo malanga lo fa lo after yet e bo mo avat fam talang fa pe nei o sa mo le nei ma o le lona sfuluiva nei o tanto malanga ma o tele vo ia o no foanga ie fa no fo ise ai o le tele no foanga nei wa levan ta pena sa no fo isi le mamalu le tunu sa pe an fa tu sala a ko nge ia ma le lo sala mo ko pulea ma sala o ka ko pa ile wa ka ko la ka ile fa afitangata alonga wingala o le fa inga ka sa fa solo mai tono sites nei ia me a fo I a fa pe o ki ko le condition list time ele malulu le ia pe a fo o le watu expect o le me ai fa pe nei ke le la kusa ele tu sai mal fina ngalo ka onga le watu nei ia onga ye le o tulanga fa pe na ai pe yang kam fa ya kusetala o le o mai fanua ele sisi me ma wolunga tu o le o tono sa monei mai kau mo fai pea ia tanto komiti o tanto malo inga ia tausia o isi o taus o isi fa torun tausa mireso fa korun kausa mireso ia ila tausi de lei ma ba ai de lei ia me tutupu fa pena ale kalola ka ko komiti ia o tawo ia on site long sa ia se tau mo fai atu o isi tu no pe New Zealand ko wafe ke la como o kala New Zealand e ko kongi la quarantine ko wafe ke la kuala o ke la kuala o e ke mau kingo o sia watu pe le la kongi te no foi ya o kulanga o samone ia le pe fatu sala o lo ka mo fai pe alta to malo e na ia te tongi o le lofa i tatu tangata ia mal tulanga mal to singa na mal puipuinga ya ele tu sa mo ma America pa fa pe compare conditions hotels po New Zealand po Australia ila fa solo atoa mai ele do step o ngai ko o ele high maintain data standards menga ele inga ka ko komiki re sia hotels a fia item tanga roenga soi fo malo loina siaki uma po yai sua vai po yai le ventilation po le air ia marka ko STA siaki pe kusa ai ma standard fa kulisi ile kulanga inga ia mafai ona puipuia ia ma mafai ona no foi na to o ma kola va ai sites furmon kupu ye fa nga ngel malanga le o le fa mali ina uma ia inga no foi ai lanto puipuia ai lanto mo le nei taimi ia o le ngangale na o le upu masani a le siko inga palangi ele mfai ona fa mali ina lalolang kele ia ila to o le tau mfai nga le
inga ia le whaapitoa ia tasi, whaapitoa manu ia tasi, kausinga ka ko malo. E kausi whakasi umare lua se lau 5 man tupu le ngai mai. Ia inga e pe o na tau whai ai. Ia e pe o kulanga nga. O le si kulanga wal o le utatu le isu le nei. Isi malanga ia Desemba. Ia e su e akuri se o li wonga. E tono sites. Ia malaulau vale ai. Ia pe o ko fo inga ia li mita mai tai o le health man ko la to nei le fa fonga tu le li fo mai ma ele misi le ku o ia yo le nga la to pui nga ia ia vai nga fa penga pe o tu fa palo is ia nga ia ka ko nga ali mita mai tai fo mai ia e fa penga a olo ia ile ia inga e lua afrika la sala ko ave lo mo fa msinonga ia ila to la ko ke fa tu fa la velave ma fa tangi fo fonga ma fo ile le fa kupu ma sei tono o ele o mo mia ele to no tu langana ka ke le o mo mia tau te mo mia fo i mai le to no ka mo fai inga ia pui fa tasita to la ngal ka mo fai aku e a ina il ta tu mta fai oi inga ia ka ko fai nga lu fa tas inga ia manuia le to no fa ta wala ya ta tu vai nga umana ya inga ia mafai on ka ko fa pe aku o lo marupui pe pesa mo o mai tai mine nei e so lo fiona no fili e so so go fa sala e sto me na tuta wale mo na to wale no fo va mai to fiala mi si o tu e na sana por me o tu o no komiti o no va ai le le fa ko e fai asto tele e fai asto tele e mau mai le fika msala pe mau mai fika ile li komsina wa o ia na o le ta oto ia le fatinonga o fasalanga ai fai asto tele la to wa ia e a fo i e paunga le me tau ta il ta to komiti inga ia pui ai ia le mamalu le tunu o isi fo ia e la a kwa le sia wa kwa fiu security e ka ofi me wa kwa la ko ngole utao wole mfai na on sai vo le ai mai sia fa pe o lai fa ngo fe sia ko lo tonu yo ia ai ole nganga na kalo foi ia to apel tai ia tai to luo ila to ia ai mai se o ole so ya ku le di fa tonu wo va ma wa umi tausa o umi aso ia o ia e ko mo malama e o mai le aso le na e ko ke feilo i fi ai ma tama ole ainga ia o levanto isia ia mai se fo is fa na u fa ka u fa na fa ka u fa fo mai al fa na u le mai nga lea o le o mai al tatu flight mo le nei sia ka ko flight longa lua e tau no mai o le fo ile aso lua February ia on fo mai le le sia al malanga lon tolu ile aso 5 o mati mal tatu malanga lona fa ile so luas furuono mati ia e pe yang kam fa yak o le voila kilo komiti e va ia ku ko mati a fa ia ka ko ke fa au pe ile paunga le nei ia okay lo le e alu fa pe nei tatu se ka ko maka ku pe ma tatu va ai po fe me nga ia ile o mtangi ia e va ve nga longo le tunu ia e bise foi lan to le fa fonga mai le mta pulea le ngala nga le li fo mai ia e le si o ma to mana ko fa foi si mai mala vale ai o le nganga le na ia o le available ka ko fa mtalanga mai fa fonga mai le tono ai misia i o lo e papa au fa fo lo fio mai o lo ia tatu fa mtalanga i lunga o le upenga te fa ilangi po le internet website ale mtanga alwenga o soifua maloloina o lo iai lunga le website ale government of Samoa o lo iai lunga Facebook pages al tatu government of Samoa ai maisha official o FAAFUASEI the disaster management office o vaenga umana tu te mole ia me foi langa e fainka ma ko karia pe fa pe sau se si fa pe mai mau kele i va ai mau te le va ai i va henga ia e fainka kele ma ka ko winga la nga la til tilo ma ia ta to ilungo ai fauto ina fo ile tunu ai se va henga e fia fisilingia o lo available ta to
mtanga luenga soifua maloloina ia lusu fai tu la tu sao ma ia lau fesili ia pe copy foi ma le official FAAFUASEI le tato disaster management office le NEOC ia mai fesili o nga mave foi leanga address pe tali atu le li forma nei mal tato team inga ia au ngi fai kau se kuilo ma ape vaenga ia ona tupu ai le o ngi to tunga ia tato telefio ia majority of sila yung mai ulan so isa pingamingan ngo paaneni po ulan so isa ngo wa kantina pa mon mula time of city o sila umaya no mai o la tu isa finga runga lungo va mit ele yai ma se sila voile ta to le finga runga lungo va ala ulo o mfayona malanga mai malanga le o la to la le to tele o majority na la to le ele fit su fit le o finga la to ni la o le fe wa ia va ala ulo ia fengtalan fai yo se malanga I voe so ta I fitawi malteni o tatu flight ia sa mai o kilan ia le voi lai tam fai ia feutana inga so ta inga mar company va I se au one life fa ngo fiel mo isi tatu flight ia wa piona sa no ele fio ngate telefon no ia fi boring much ya manatu ua whaafonga mai le tuno ma o mai a foi tulanga ele fesili ia le ai whaasalalau ia watu ia sa mātou tala I le whaafonga mai a Samoa mai se ai tupu mai o nei mātua ma whanau whaamaloa tuale o nasai ma le papale le tātou tuno mātou te loa ia le valevale alofa o mātua ina ia toe wheiloa I maolantou ainga mai se ai tātou tama whanau ia ai ole nganga maulunga ia I mātou nei le fio tu faululunga ia o se firangalo fo I tai o malo o ia o tai fono o le KOMITI tele o FAAFUASEI le palmia mo kabineta o faululunga uma ele ngata I faululunga o mtanga luenga faaptonga tu o tu tatu malo o faululunga o pisinisi ia FAP foi ia ma le au fasalalau le ai fasalalau mātou te fape atu ia mātou te mo me pea le lango mai o tātou tunu o lo tau mo fai pea tātou ngā luenga ai langona le mawhanawhana o nei mawhionga I whaululunga nei na iau mātou I loa o lo lango mai le pa I o le tunu sa mātou tau mo whainga le au ma se mātou malosi ua fo ina mai le tua tau tua ai le tunu ma Samoa ia o sa tātou tau langa whai whaatasi le I lunga o le tua na ia mūl tātou tau langa na ia manuia Samoa na ia so fau mafusi fau malo tātou tunu ia ia whaatele se vi inga o tātou tua lau whai te talo I le tunu ue I le inga sa le vi ia maise o mātua ma Samoa maluai nei KOMITI mātou te talo atu na ia lava pea loutou on sai mai ia mātou te mo mea fo I loutou te talo whaau au male ana pongi luma o le tua na ia pui mai ona aolofa ia Samoa ia ai maise o lona toto e sausawina ia lo tātou tunu anga le leile tua I le amatanga o le nei vai aso I tapo inga le tunu tātou te whaamoe pe lo tātou tua ia pelu ngala lo maunga o le vanu tātou te loa le o tūla fo ina I tātou e ona aolofa I manuia le tapo inga le tunu paftai